clear tu le ngai thatu te thole ni chipai le vekule nisan lama inkhe result ngai nom tak soitur a nual maya chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin zanin inkhel tur fixer te mai ba ka football thuleng te thlira ngai thla ho na in nei le dorang o tur tum chu Indian Super League lam atangin bultran don ta ila nizana inkhel mu nom taka mohan bagan in comeback ro pui an lan tira an king pui Jamshedpur chu Sydney fain an ne team patni te first leg khelzo ta ka khan Jamshedpur stadium a mol nei tu Jamshedpur in goal ni goal khatin ne na an changa sikhatpur sa chungin mohan bagan lam hian Jamshedpur hi anlo mi khwal ve thong Salt Lake Stadium a in khela hian mohan bagan lam hian an khel tha khop maya team thazok an ni zialan tirin in khel chung zong hian goal shot po tum som thum panga te meu mai an neya Jamshedpur hian goal shot tum som chau an nei thong in pass di konga le ball possession a po mohan bagan lam an chung nung zoka achak phu zok in final an lut tita ila kan soi fu berin arinom soita kangin Salt Lake a in khela hian atira train team patni ten game munam tak an chop chuaka mohan bagan lam hian goal an mamoti in ria hin an goal bo po an hle first half a hian hun tha kan munuala apoimo golero alut lo thong second half ai ro penalty kan mungala Jason Cummington penalty hi minute somnga pakhat na gola chantirin a team hi sikhat fain ma a hroi puya aggregate a anin tuktlang chi bok hemi nu hian mohan bagan lam hian goal khung bel an mamoti anin ria a an goal bo po an hle goal shot po an nei tam khop maya goal dang kan mu bel mai don lo ni te point alang man extra time khel ngai tura ngai ani la yin first leg a hliam wanga khel ta lo second leg a ronin lanta khel tha mai lal eng moi chu a ronin lara mohan bagan team ta na poimo tak ni torin anirut thapa ball pek chu thatakin alo first tacha hemi ball kal hi gola chuin top corner a moi tak main a chui luta Indian Super League season kalmeka goal moi bera than thei tur khopa moin goal hi aron vor luta mohan bagan ma hruaina ani chi bok Salt Lake Stadium hi anging dur ani bermaya chu mai pe lama mohan bagan tran tu in lama tanga lo en tu te po an thom aring hle hin arinom Jamshedpur lam ero an tliak nop ti achianga anin dom kun deu ngoi ani bermai achan ber chu hun pek bel hi azau ani deu maya hun top rol deu thoin lal eng moi haral te hian goal a thlo lut tin ani chu ti hian goal dang lu belavin hun a top zui nga la lal eng moi an goal poimo khung mang hian mohan bagan lam hian aggregate ta goal thum goal nin Jamshedpur hi an neya final anin pet kai zui ta an ne Indian Super League kinal na final hi tun in rin ni lo turzan dar sari le chan ve hian Salt Lake Stadium a nei ani don na mohan bagan hian an mani stadium a final an khel don tin ani chu champion tura kan rin te po han soidon taila Bengaluru nen final a hian champion zok ni anin chu don ani Indian Super League lam ka san taila English Premier League lama lut vele tadai ila nizana inkhelom chuna season kalmeka chetra mai Newcastle United in point home har salutuk lovin an hlo chuaka mol nei tu Leicester City tlak lau team chu sithum fai ngotin an ne inkhel munam taka hian Leicester nam hian goal shot tum sari an neya Newcastle United hian goal shot tum som paruk nei thongin ball possession le in pass di konga ero Nistelrooy naute an khel thazoka point lo chua konga ero Newcastle United an chung nung ta zok an ne King Power Stadium a in khela hian tlak lau team Leicester City lam hian atira train an nor na khop maya ma sen nor luat tuarin goal po alut ma hle minute ni na leka Livermento siam sak atangin Newcastle United tan Jacob Murphy chon ma an hruaina goal aron khunga hun tampo aliam ma minute som pakhat na Jacob Murphy hian an goal ni na akhung zui le Leicester City lam an down ngal roi ani ber maya ma Nistelrooy hian anaute hi afui thiam khop maya an game po ron kang chhole zelin game po an thunun chhole ma se minute som thum palina Harvey Barnes chuan Newcastle United tan an goal thumna aron khung leya first half bika sithum fain ma an hroi der
second half Newcastle United hian goal khung bel an tum lem lova an goal ven him lam an thok tha hle Leicester lam hian goal khung ngei tumin an nor zui thonga apoimo golero an khung talo thong ti hian Newcastle United hian Jacob Murphy goal ni khung le Harvey Barnes goal khat khung manghian sethum fain hne na an changa point thum an hlo chuak ti hian table tharbera Newcastle United hi khelsom thuma point somnga pathum nen panga na anin suan chawa City chu le pelin an chunga Chelsea an khel khatin an la khel tlem boka point an nei za tero ai nang chia thong Newcastle United hi palina chho thei turin an din mun a tha tin ani chu Leicester City lam ero point som pasari nen som pakua na anom zui zela Wolverhampton nen anin thlauna atam ta zela an relegate ngei arinom chho tran ta hle Italian Serie A lama po ni zana inkhela Napoli lamin hmashoi tu Inter Milan nai theina hun tha an nei an bo pel vele ta an king puimol nei tu Bologna nen goal khat ve ve in pe in anin ne tok he inkhela hen Bologna hen goal sat tum som pani an nei ya Napoli hen goal sat tum ruk chau nei thungin inkhel pum pui thlera po Bologna an tha zoka Napoli lam hen champion an du lo nge ni Inter Milan an nei thei do na piang in an lo chak lo ve sel mai he inkhela hian Napoli lam hian bul an tran tha thunga minute som pariat naleka an midfielder poimo an guisa chon ma an hroina goal aron khunga he goal hi ven him tumin thei top an chua an tifu ta chi lo hle second half minute somruk palina Bologna tam Odgaard siam sak atangin dan endoye chon an sipur aron suta Napoli lam bet zui selin Bologna hian hun tha anin siam nual la Napoli thau chuak zo talo nge nge yin point khata an lung oi thiam angai zui ta ani ti hian table tharbera Napoli hi khelsom thum pahata point somruk panga nen pahni na anom zui sela he in khela hen Napoli hi chakse chon an chungom Inter Milan chu point khat chawin an phak to don lova ma se an chak zo tak lo awang hian an inkar chu point thum ani chunjom ta ani Bologna lampo khelsom thum pahata point somnga pasari nen palina anom zui ve sel bok inkhel result lam kalsanila inkhel tour fixer UEFA Champions League a luta ila zanina UEFA Champions League game pani khel ani dona zanlai peldar som pani lechan ve inkhel mu nom big pani thlir tur awmang zanlai peldar som pani lechan ve ya hian Bayern Munich la Inter Milan te anin matson dona team pani te soita gang khan he innelna hian an champion ngun hle tilem lo ma ila team thatak ti kan soi thin kha an niya final te polo in pet kai zak zak to kha an ni bok Bayern Munich hi an tlap chan china UEFA Champions League a hian tumruk an lo champion towa an champion nungber ero kumsang ni som pokwa som ni season dai to kha ania khamin no han champion no moi mel an mule to lova kumina hian hurricane havin an be seina asang le an matson tur Inter Milan lam thung he UEFA Champions League a hian trumthum an champion ve to thonga an champion nungber ero a hla to hle kumsang ni pakwa sak ni som season a dai to khan ania khamin nuwa khan final te in pet kai chhove ang lop lop ma se champion no moi mel ero an mu thei ri lo hle kumina hian enge an don ti chu kan clear chho zel don anne UEFA Champions League season kalmeka hian Inter Milan hi league stage b ka khan khelriata tumruk chakin tum khat chau chaklo an neya point som pakwan en palina ni chungin tun round hi an ronin pet ka ya hei mai ba ka hian round of 16 a fan your team ha first leg ka Sydney Fire nein second leg ka hian har salutuk lavin goal ni goal khatin an ne le bok an matson tour Bayern Munich lam thung hi UEFA Champions League in el nakal meka league stage b ka han an che thatok lova khelriata tumnga chakin tumthum achak lo zo ka an tanga table som pani na ni chung playoff round anin pet kai ani kha playoff round a hin aggregate Celtic team chu goal thum goal nin an neya round of 16 a ero Bayer Leverkusen chu har salutuk lavin aggregate singafa in an ron nele lol maya hei hi chu pui tak kan ti kha Leverkusen hi Bundesliga champion lai kha an niya an mani ram champion lai team hi singafa ngota nei quarter final an ron in pet kai tinani chu zanin zanlai pela anin khel tur hi a mu nomin arinom
team pahnih te UEFA Champions League chanchina hian trum sari an lo in hmachon towa anin hmachon to hawa hian Bayern Munich he trumli chakin Inter Milan hi trumni an chak ve to boka draw result hi trum khat kan lo muto bok anin hmachon no ber hi kumsang ni somni pahnih somni pathum season a khan ania group khata hovin anin hmachon masaka Bayern Munich sini fain an chaka anin hmachon nongzo ka po Bayern Munich box sini fain an chak le bok anin hmachon nong pahnia Bayern Munich an chung nong hle tin ani chu zanin zanlai pela anin khel tura hian tunge chak zo ka kan rin le heng ho ba ka hian zanlai pela in khel nga event lo tura Arsenal le Real Madrid te anin hmachon don bok Arsenal hi English Premier League a te bula pahnina din hun lo mek tu an ni ya Real Madrid po La Liga lama te bula pahnina din hun lo mek tu an ni ve bok League B ka an che dana anin tuklang ang reng khop maya chuti rolin hmashoi tu an phak lo nei ro ai nang chi alo thong UEFA Champions League chanchin han thlir phei chon Real Madrid an chung nong zoka chuti rolin pandit tam tak ten Arsenal an chak zok ring an tam hle thong zanina anin khel tur hi zanlai pel dar som pahni le chan veya ania probability tonga han chut chuan Arsenal team chak zok ring po an tam hle probability tong hen 43% chon Arsenal chak an ringa Real Madrid chak ring hi 28% an la yin draw result thei na hi 29% agin an da ve bok UEFA Champions League season kalmeka Arsenal team hi an che tha khop maya league round B ka khelriata trumruk chakin trum khat chau an chak lova points som pakon en pathum na ni chungin round of 16 anin pet kaya Real Madrid lam ero khelriata trumnga chakin points som panga nen som pakhat na ni chungin playoff round anin pet kai thong Arsenal team hian round of 16 a khan har salutuk lovin Dutch club tha PSV chu aggregate goal thumin har salutuk lovin an neya tun round hi ronin pet kain an hmachon tu Real Madrid lam ero playoff round a khan Manchester City chu aggregate olsam takin goal thumin an neya round of 16 a hian Atletico Madrid chu goal khatin an neya second leg ka penalty peta goal nin achak zoka an tanga tun round hi an ronin pet kai ve bok inkhel munam tak ani hanring sin thapot ila Arsenal hi an football chanchina UEFA Champions League ka hian trum khat ma an na champion lova UEFA Cup winner ka pairo trum khat an lo champion to thong komin B ka hen champion ring an tam ve ang reng khop maya Arsenal team hi atrum khat nan UEFA Champions League ka hian an champion thei kan rin le rin lo te po kha han thai lang tel don ta ila an hmachon tu Real Madrid la meroi nu ma an nei tha khop maya UEFA Champions League chanchina hian trum som panga zet mai an champion na kumsang ni somni pathum somni pali season kha an champion nong ber ni yin he inel na champion lai an ni tin ani chu trum som panga champion an ni na hi UEFA Champions League chanchina champion ngun ber an ni na ani boka komin bi ka po an ni hit so rin kai ber an ni le to an ni team pahnih te UEFA Champions League chanchina trum ni chau anin hmachona anin hmachon hmasak zok hi kumsang ni paruk March thla khan ania hemi trum hiang group sei cha golum lovin anin ne to ka February ni khata in hmachon lehin hemi truma hen Arsenal chu sikhat fain an chaka head to head anga han thlir chon Real Madrid an chung nung lo zok tin ani chu zanina anin hmachon tura hen tunge chak zoka kan rin le in thai lang don ang o comment section lama khan Inkhel result lam kal san taila football Thu Leng lama lu chho vele zoi don ta ila Brazil Football Federation lam choni jang khan thu chua khau tak mai an ron neya chu field chunga che over deuh te chu yellow card pek an ni to don ti an ni kan hriat lan theu in Brazil football a tun hnaya soizui tur tam tak auma Memphis Depay chu ball chunga ading zau maya hei hian boruak siam zui viau ma se an tumpuite in tham lo na lampang rongkai ani awangin soisel tu an tam hle hemi hi Brazil Football Federation chon ngun taka an ngai to chian nuwa Memphis Depay ti danang hi an ramli ka ti an phal to lo thu an soya atile te chu kat manga shrem thei an ni tur thu an soi bok Neymar chon hemi chungchang a hian angai dan aron soya football hian in khuwa kherna tam tak anei towa football hlutna an ti hniam chho zel ani ti Neymar chon a soi zui bok
Kylian Mbappe an Vinicius Junior chungchang a soidan hi inda le donta ila Mbappe chon Vinicius Junior hi a fak thiam hle tun hnaya Valencia an hne lo tuma penalty threl tu Vinicius Junior hen soisui atitam khop maya soisel tu po an tam hle Mbappe chon ron chanin tun din huna Real Madrid din mun hi han clear ta ila Vinicius Junior tel lo chon suang tu chi po ani lo ani tun din huna Real Madrid player poimo berte zingami ani pialama atha berte zingami ani ya kumno pangte khom kan ni chung hian ani hi chu hetlap legend ani der to ani nakin loka phaichon hetlap ta na miro pui bertin kan la soi nge yang tin Mbappe chuan asoi football pandit na thokmek Gary Neville point alo in lan to thin na United team chu a faklo ang reng khop maya chu mai pelama City team po adem le Gary Neville chung kar liam ta kar to pa Manchester derby kha han clear le ta ila Premier League game ka ento zong a chon game mu nom lo ber ani hei hi chiang takin ka soi duwa khatiang hne neya in khel kha derby a hen kalap mungai lawa mule po ka du lo ani team pani te han chaktum lawa khel ang mai in kei chuan ka muwa football hlutna ti niam tu lian tak ani ti hin asoi United legend Roy Keane point hemi chungchang hi sohin club friendly in khel kan muin ka hria a Manchester derby friendly match mu nom lo tak kan thlir ni tin alo soi ve bok Liverpool lam point thulo mam hria tur an nei hnai ta ni hin alanga nizana ma khan an captain Virgil van Dijk chu media ten contract har azia don le don lo chungchang an zo na Van Dijk chuan engkim hi ti fel ani trepa in biak na po akal ti hi chiang takin ka soi du ani in Mizo na chana chu Liverpool nen kan in be meka tu na tanga rei lo te engkim kan ti fel thuayang he tlap hi nuam ka ti emema Liverpool mangai tu kania min tran tu te po ka mangai bok he tlap tan hen ka khel zui zel ka ring tin Van Dijk chuan asoi Van Dijk hi achu arinom lo ta hle Real Betis director Fernando Poinizang khan thuthar aron neya Anthony chu senglu antum tur thu asoi Real Betis director chuan engkim ti fel tumin thei top kan chhuwa zela Anthony hi angetin kan senglu don nge lonin kan kol le don ti chu soi thei ka nei lova ma se kan du ero Anthony hi kan team tan season thara lain lan se kan du ani Anthony hi Betis ne na inkobrem thlap ani ya athil ti te hi kan lom emema kan tlap chon kan thei ngil to lawang keini lam point ani senglu tur hen thei top kan chuang tin asoi zui bok Anthony hi tun din huna a hlut na hi pau million somni vel ni turangai ani Manchester United point ni pui transfer kongka lo in hong tura liam dilap chu senglu andu tur thu an soi vele ta ni hin Mark Orden chuan aron tar langa liam dilap senglu tur hen United hian amana po a release loss pau million somni chu the chu anin huam ni in tarlan ani bok Ipswich Town am hian an forward liam dilap he an relegate lo chon kol tlang an tum thu le an relegate chon shal an poiti lo tur thu an lo soi to wa tun din huna an relegate ngai arinom to hemi hi man rangkai tumin club lian ho an ron ri so maya adu zinga United po an ron tel vele ta zanin zanlai pela in khel tur UEFA Champions League ka Arsenal le Real Madrid chungchang Rio Ferdinand po aron tong chuak vele ta Rio Ferdinand chon football animia wa chaktur chu kan ring thiang alom mitam takin Real Madrid chakturin an ringa ma se kumin chu Arsenal kuma kangai Real Madrid hi an paltlang anga UEFA Champions League no moi po an choi ngei ka ring ti hin Rio Ferdinand chuan asoya Real Madrid chu kumina an thatok lo thu le Arsenal team in an hne thei tu asoya zanina po thilmak a thlen tur thu asoi zui bok Rio Ferdinand asoyang hian Arsenal in Real Madrid hi an hne thei kan ring hlomem le United team a in kol nuwa tun thlenga tlap en kol nei lova ommek Eric Ten Hag point tlap en kol tur a nei don ta ni hin alanga nizan lama khan Roma emo Juventus su a in kol don ni hin Italian news te chuan antar langa season tharlo tura Eric Ten Hag he Serie A club lian en kol tura akir arinom he thu arin tlak ani ti chiang thei tur om tak hian kar yam ta kar to pa Juventus le Roma te in khel kha Eric Ten Hag chon a hmuna a enna hemi wang hen he soi zuina ti tampo hi a om chho ta hle Ten Hag hi Serie A lama kan mu thuain arinom
Arsenal lampoin thuthar an nei ve zela nizan nama khan gol lamin atar lan danin nipui transfer kongka aloin hon ve le Bilal El Khano su senglo antum tur thu tarlan ani ya Leicester City midfielder che thazet mai senglo tur hian ganar sin amana po million somthum vel chu the chu anin huam thu an soi to ni hin alang bok Leicester City tun season a che thatok lo ma se El Khano sero a che tha khop maya club lian tam takin an duwa Arsenal po adu zinga an ron langsar ta khop mai team tok lamin atar lan danin Liverpool lampoin an striker thar ni tur atan Alexander Isak chu senglo antum nge ni hin alang chho ta zela team tok hian atar lan dana Arne Slot chuan Bundesliga te Serie A club te La Liga club te na ano mai Alexander Isak senglo tur hen a player kol lai enge mazat po Newcastle United ta kaltir apoiti don lo ni hin alanga hetianga ni ta ga chon Isak po hian Liverpool team tana inkhel achak thu alo soito bok nen club pani te hi anin rem thei thuai rin na alian chho tran ta hle Brazil team en goal tur point seizui atitam khop maya tundin mona angkoch roilai chu chuatir antum ngei ti achiang chho zela nizana makhan Jose Mourinho wa mingpo aron rivele ta hlol mai Brazil team hian in new string tla takin atarlan danin angkoch sarni turatana andu mingpali an chhop chuaka chung zinga chan Fenerbahce en goal mek tu coaching alu chil no paro puizet mai the special one in tingat Jose Mourinho wa mingpo hi arilian le ni yin tarlan anni Arsenal team tana inlan mek Mikel Merino thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Mikel Merino chan tu hnaya khan mediaten ankom na an team captain Martin Odegaard chu afak khop maya Mikel Merino chuan tundin huna Premier League ka midfielder tha han clear le ta illa Martin Odegaard aya tha hi anom lo anni Premier League chanchina ani hi midfielder thaber ani thei hialin karing bok tlarlai lama atha tlarmalam puiturin atha bok hetiangang ti thei hi kan mutam lova chuwang chan Premier League chanchina ani hi atha berin kasia mitam takin City midfielder David Silva kha anfak viau thina ma se ani ai khanin Martin Odegaard hi achung nungzokin kashiatin Mikel Merino chuan asoizui bok Bukayo Saka point thu thar aron nei vele ta nizana makhan mediaten ankom na Bukayo Saka chong contract har chungchang anzo na changin Saka chon tundin muna he team tana inkhel hinwam kati ma liam wanga hun rai takka chon nuwa he team tana mitangkai kanile thei hi kalom le he team ne na kan tho ho na le kanin kum kai na hi thatak ania he mun hi nuam kati ma katum chu Arsenal chakpui sel hi ani bok ka soyom zia chu in thethiam tlangin karing tin Bukayo Saka chuan asoya chu mai pelama Ballon d'Or chu athil tumzinga atel thu le Ballon d'Or don chu atno panlaya tanga alo suang to thin ani thu asoya chuti rualin Ballon d'Or ain team trophy choipui chu ahmat soblian ber ani thu asoizui bok season kalmek ato phuna City chu santur Kevin De Bruyne point mirror lamin atar landanin Inter Miami chu apan thut mai theini hin alanga mirror hian antar landanin Inter Miami hen Kevin De Bruyne himimal inrem na nei puitumin an betran to ni hin alanga David Beckham le anaute hian ani hi an senglu le thai mai arinom US Major League Soccer lama Inter Miami in an senglut ani chuan Inter Miami hi an that to turzia chu kan thathiam tlang mai hin arinom Liverpool le Manchester City lampoin thu thar an ron nei vele ta nizan lama khan antarlai lam thum chak an tum na konga Italian Serie A club Torino ta na khel me kumsomni pathuma upa Samuel Resi chu senglu an tum thu an sei ve ve ni hin alanga Italy team tan po tumriat loin lan to Juventus le Milan te poina senglu tuma an hel me khe English Premier League lama kan mu mai rin na alian ta hle Manchester United coach Ruben Amorim point ni jang khan media ten ankom na nipui transfer kongka lawin hong tura transfer an man ngei tur thu asoya The Athletic lamin atar lan danin Ruben Amorim hian player lian tham tak senglu atum ngei thu asoi ni hin alang bok United team hian tunge senglu antum chu hriat ni lo ma se player noi mai ni lovin Amorim hian player thatak mai senglu atum ni hin alang ta
ole hatichin hatun tumatan ni tamai se thlir tu te ha channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han lak pui le tawla thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel don nia